Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Go na le story se sengwe se le gore ke se badile. Ke story sa e leng gore motho wa gona o ba efa a confession, ke a true story. O ba efa a confession ka ntho e leng gore e mo diragaledi. So eme ya motho ke ga šala tlhalosa story se sa gage gore a lemoše batho gore ka montle there's good, there's evil. Go na le dilo tše di botse, go na le dilo tše dimpe. Ene a bolela a re gantši dilo tše dimpe tše di tla go rena nako tše e leng gore nako tše e le gore lefase le re bethile. Ka motho a se tša re ke bethile ke lefase ke ge e le gore dilo tša bophelo ga di sepele gabotse, ditšhelete ga di sepele gabotse, motho o na le mathata a mantši ka re bophelo ba gage. So gantši o ka kgotsa le gore o ba le mathata kudu a ditšhelete jwalo le jwalo, o feletša o e ba desperate for everything or for anything e le gore e ka tla ka ra bophelo ba gago ya o tlišitša tšhelete. So motho ga bolela o re nako ene o le desperate ke nako e le gore evil e kgona go tla mo go wena, negative energies di kgona go tla mo go wena, dilo tše dimpe di kgona go tla mo go wena. Ge di tla go wena o di lebelela o ka se bone e le ntho mpe, o tlo bona e le ntho e botse ya go kgatlhiša ya go bogega. Ene yona ntho e tla mo go wena ke ntho e le gore e tla go wena ka gore e go foraforetša gore e ka go thuša gore o tšwe ka ra mathata a gago, o sa tlhola o sa safarega, o sa tlhola o sa sokola, le wena o phele bophelo bo botse go tshwana batho ba bangwe. Ya ba gore yona this thing ke ntho e le gore e nyaka something from wena, and once fela o ka dumela thušo ya sona selo se, then ke mathata ka ra bophelo ba gago. O tsebe gore wena o rekišitše soul ya gago mo e leng gore go o rekiša soul ya gago, bophelo ba gago ga e sa le ba gago, ga bo sa bilonga mo go wena, o bilonga to sona selo se la o se rekišeditšeng soul ya gago. Okay, a re tseneng ditabeng. Re tla mmitša re ke Mr. X. Mr. X o ba dula go ye nngwe ya dinaga tša ko America, o e nngwe ya di-states tša America, o re o ba dula lefelo le ba le bitša gore ke Texas. So o re mo a bego a dula gona ke torotswananyana e nnyane mo e le gore go diragala dilo tše dintši. So ga a bolela o re yena ebile motho e le gore o ba ena o jala kudu, kore a bonwa go fetiša tekanyo ebile a bonwa every day go sena tšatši la mahala. Ga seano o ka re bile wa lwala. So go a fitlha nako e le gore o ipotsa gore a tsa re keng jwala bo tlo mpolaya e re ke kgaogane le bona. Then o thoma go attenda di-AA classes, alcoholic anonymous classes, gore kore a leka gore ntho ele addiction ya ga ya jwala e tloge mo go yena e tšwe mo mmeleng wa gage, mmele wa go šele o hlwekile. So o re one day ga ba ntša le busy attenda tsona those classes, ga boa go attenda, and then ga feta mo like mo dishopong so a ya madulang gona, o re e be setse le lesufinyana le tshwere le thapama, lesufinyana setse le tshwere. Ga re o bona motho wa monna o e le gore o ya go kopana le yena o mo lebeletše. So ga ntša a sepela ba tsamana gaufi le motho ola, le a sa le kgolenyana mare wa bona re motho hai tlhogo ya gage o ka re ga se motho, ko re bonagana yale ka a lizard mo tlhogong ya gage. So yena ebile o ipotsa gore maybe this person o apere costume, motlho mongwe o no apara fela like di-costume tše ba di aparang gantši ka keng Halloween, ya ra tseba gore Halloween ke tše dingwe tša di-celebration tša makgowa tše le gore bona ba di rata, tše le gore nna wa ka nna ke bona di le demonic kudu ka gore ebile ka tšona di-celebration tšeo ba rata go apara dilo tša go tšhoša, a ka apara costume ya spook, a ka apara costume ya demoni jwalo le jwalo. So a ke di rate di-Halloween. Ene ke bona o ka re Basotho ba bantšhi matšea o ka re rata go ikiša makgowa ka mokgwa ba phelang ka gona. Ge re bona ba dira celebration tše di itseng le rena re thoma go dira dilo tša mohutone owe, ene santefa ga re tse gore nawe batho ba le bona ba dira dilo tša mohutola. Ba bangwe ba di dira because ga ba understande, mara batho ba e le gore ke bona ba creatileng those festivals ke batho ba e leng gore ba tseba gore bona ba dira eng, ke batho ba šomela mmušo wa lefifi. And then ge ba etla go batho ba bangwe kore ba rekiša yona ntho ba e dirang goba nka nore kore ba recruita batho ga ba nape ba tlhalosetša gore botse this thing e re ketekang
re keteka mmušo wa lefifi go sa tsebe o tlo no ba joina, and then go ra gore wena o dirang, it's like you are selling your soul to the devil. Okay, so re tswela pele ka story sa rena. Mr X a kopana le this guy, a bona motho tlhogo ya gage e bonala e le Elizad, yena o nana re motho wa apere a mask. Ga ba tamela wa bona gore no man, motho ke gape ke motho ka nnete, mara o na le tlhogo ya Elizad, e be Elizad ya go tshoša, ke Elizad person. Nampile o re wa mo lebelela, ebile kore Mr X o thoma o tshoganyana, ebile o kare o nyaka go boela moragonyana, mara o bona motho la kore o a ema mo corneng, o lebelela motho la bona re Mr X o mo lebeletse kudu. Motho la o re ke ge a jika a sa e kopana le yena, a sa e kopana le Mr X, a jika ka leboto kore a ya ka khonaneng ye nngwe. So Mr X o re a thoma ba lona go o thomile go tshoga, le meriri a tlhogong e thomile go tšhaba. So a potsa ra motho la ke nyako mmona gape, šimola wa kitima o check-a kwa khoneng yela, wa lebelela ga a sa bona motho la o disappearile. So o re yena wa sepela, ebile o re a nama sa ya gae, a ya go mogwera gage sorry, mogwera gagwe ba dula mo e le gore yena Mr X a se kgole le mo Mr X a dulang gona. Ga a fitlha kwa o botsa mogwera gagwe gore wa tsa re keng, gape ke tshogile ke le so ke bone 1 2 3 ene ke tshogile. So re mogwera sa mo tšee serious, mogwera ga o ile no mo tshega, a rae wena o tagile wena, a re no ke botse gore ke tlogetše jwala, ga ke sa nwa, ebile ke tswa ke le tlelaseng tša di alcoholic anonymous. Mogwera a se mo tshepe. So Mr X o re ntho yane e thoma go moja, e thoma mmolaiša pelo. Then ga e tswa kua ga mogwera gage wa diseta mo tsela a santša ya gae, o re wa tsa re keng, e re ke boelele kua shopong yela, gana mola gaufi shopo ke check gore na ntho ela ke e bonego nka se e bone gape na. Wa ya wa check a bone selo, ebile re tsena ka mo shopong ya gone, o re ke supermarketnyana ba sa butše. Wa tsena wa butša re banna ga se le bone ntho e so na, wa tlhalosa ntho le ena e boneng ka mona shopong, mara nna ona ntho re e boneng. Okay, wa tswa wa sepela, and then ga sepele le bona o kare bane motša kare yone wa ga for something. So o re bošobo o le tša sa robale, kore ntho le be kore a thoma roponya matlho, o kare o bona ntho ela gape, o le tša tšhule the whole night. So o re go feta after mowe ka metlha ga a sepela pateng, o thoma bona di-lizard people jwale, a kere kore o bona motho ke motho o tshwana le nna le wena, o apere sutu wa apere roko ya gage o botsana, mare tlhogo o bona e le a lizard. So namka then o thoma ba le this thing, o thoma di bona gantši le gantši. So mafeletšo a ipotsa ra tsa re keng, e re ke tšo mo toropong e ke dulang mo go yona, ke ye ko dula lefelo le lengwe, ke netatša seleng sa gage a thota a ya a nyaka a yo dula to another state. Ka la re o ba a thoma bona dilo tšela jwale, kore o bone tee namka then e dirang e bulela tše dingwe, o thoma phela di bona ka mehla. So o re one day ga seno movela gana mowe, and then a dulanyana mola after dibekenyana mola o tlwaetše jwale. So o re one day a nama decide right, e re ko nwe teenyana, a kere kore yone addiction la gage e thoma go boa gape. So o re a ya tlelapong ye nngwe e be e setse le bošogonyana, and then after kwa tlelapong o dutše mola student sa gage o dutša ete o gare o kenwela sa kenwelang sona. Ga ntša ena o re go tswelela monno mongwe o apere sutu e botsana, o re o mo handsome, and then wa go bontšha go loka, kore o lebelela sefatlhego sa gage se botse sa kgatlhišene, o bontšha le motho wa go loka. So monnola a re mmitša gore ke Mr A, goba a re no mmitša monnola no, a re motho dibitso. So o re monnola wa sutu o tla o dula gaufi le yena o re ka sa se rekang o thoma go nwa, and then o thoma o tšea le ena dikgang jalo, o thoma o create dikgang. Monnola wa sutu o thoma o bolela le Mr X, ba no tšea dikgang ba bolela. So Mr X o re bantše ba bolela, then o thoma go bolela ka tlhophego ya gage. Ga a lebeletše monnola wa bona ka re ke monnole gore o na le ditšhelete, di-business jwalo le jwalo, ene o bontšha le motho wa go loka. So o thoma Mr X o thoma go lokologa mo moyeng, o thoma go bolela jwale, plus le go nonyana kry ene o nwele, o thoma go botša monnola ka mokgwana a tlhophegileng ka gona, a soketšeng ka gona, a soketša ka mebereko, ditšhelete jwalo le jwalo, eng ke ena noši, o kgaogane mosadi wa gage, mosadi tšere bana jwalo le jwalo. Ga ntša botša monno mathata a gage, monnola o thoma o mmotša gore nka o thuša go tloša mathata a gago ka mokana ga ona, nka tloša mathata a gago ka mokana ga ona.
wa sa ba le mathata a tšhelete, wa sa ba le mathata a bophelo, ntho nngwe le nngwe ya gago ya sepela gabotse, le mosadi wa ka boya le bana ba boya. So Mr X wa makala o re okay ola wa rona o nyaka go thuša na, then Mr X o re a nka thabela gore o nthuše. So monela wa sutu o botša Mr X rona wena nka o thuša o ka mpha eng. Then Mr X o re a kgotše gore a kgone go understanda potšišo yela gore o tla mo fa eng ka re yena ga ana selo. Monna o mo kwele gore o re yena ga ana selo o sokotše, so ga re nka o thuša X no o thuša wena o tla mpha eng, then o thoma go makala. Nampa then yena monna o thoma kwa Mr X o re wa tseba rona batho bangwe ka montle ba e leng gore ba sokotše, and then ba kgona gore kore ba dire something, kore a rekiše something se a nago le sona, and then a se rekiše, ga se no se rekiše a hume. Sorry. So Mr X wa bolela o re o thoma go makala, monela o re o thoma o mo tsepeletše ka matlhong jalo, then a ke monna wa ba bonela e le motho mo soft. So monna o netse o mo tšhantšha wena o ka mpha eng. So ga ntša bolela so monela o thoma o tšhentšha jela ga e sa le motho mo soft, e ba motho mongwe o kare o thoma o ba aggressive, because Mr X ga a mo fe karabo ye yena e nyakang. So monela o thoma o ba desperate, o thoma o fela pele, o nyaka karabo ka pele. So Mr X wa mmotša gore no, I know gore some people ba dira soe, ba ba desperate ka baka la mathata a bophelo, then motho wa ona a feleletše a nyakana le khumo. Mara wa motlhaseta gore mara ga se mang le mang, go na ba le gore batho ba dirang dilo tšeo, go na batho le gore ga ba nyake dilo tšeo. So monna ena ga nyake answer yeo, o nyaka go tsana Mr X o tla mo fa eng. Ke eng ntho gore a ka e-trader a fa monnola gore then monnola ena o tla mo fa bokhumi. So Mr X gore potšišo tša motho di thoma mo tšhoša ka mokgwa le gore motho o gapeletša ka gona. So Mr X o thoma gore ai ke a tsamaya nna, le ka baka la gore o nwele nyana jwale, then a ba sa bolešana gabotse ena le monnola. Mr X wa emelela o re wa sepela, ga re wa sepela ape o bona monnola le mo lebating ka sepitinyana, ebile a tsena o tle jwa mo lebating. Monnola o thibela Mr X gore Mr X a se ka sepela. So Mr X o re thoma o kikirišana le monnola. Mr X o re mafeletšo ebile wa kwata, ebile o thoma go betha monnola ka face, o re face ke e fošitše akere, and then monnola a se a dark le go dark go ba eme poleke e teng. Face ya ka ke bone e tsena ka re ga mmololo, o re ge a foša face, so o bone o kare kore face ela instead ya gore e bethe sefatlhego e boe, mara o re face ya gage o bona e subelela ka ra sefatlhego sa monnola, ka ra tlhoga monnola ebile e betha le boto. So nto e mo tšhošitše, o re bethile le boto mo le re ebile setlha sa sele sa go bala sa thoma tswa le madi. And then monga shopo, motho a berekang ka mo shopong tlametše bartender goba barman, namka ga bona Mr X a betha maboto ka di-face mola, monnola kwa shopong wa makala. Then ebile o thoma kwa Mr X o re wena o nwele e tšwa ka shopo, a re tsamaya ke bošegona go teo. Okay, Mr X o tsamaile, so ntho e le yona ya mo tshwenya, ya mo tšhoša kudu. So mara a kwešiša gore no a se taba tša re ke tagilwe, ke bone gore na go diregetšeng. Batho ba bego ba le ka mola gona mola tlapo mo ke be ke le gona, ga se ba bone nna go diregetšeng, nna ke boneng kore yaanong o tšhogile le jale bo tšwele mo tlhogong. O re ntwela ke e bone ka matlho, ke bone gore go diregetšeng, a se taba tša gore ka kala re ke nwele, ke be ke se ke nwe kudu ka mokgono, and I saw what happened. So ya bona thoma o realize gore o phela bona di-lizard people. Number 2, today motho o tla mo go yena o tla apere sutu e le motho mo botse. So motho la 1 2 3 o thoma ba aggressive, and o re ga thoma ba aggressive ga mo lebelela mo matlhong, matlho a motho la a tšhentšhitše, matlho a motho la ke matlho a ma-black. Ya ba gona a thoma realize gore no, ene motho a bona gape gore ke lekile go betha motho la ka face, but face ya ka e no tsena mo mmeleng wa ge ya subelela ya betha le boto, it's like o betha lefela ka leboto. So a realize gore no, ntho ela ke boneng ga se motho, ntho ela ke boneng it's a demon. Ge e be mpotšhantšhelantšho gore ke tla e fenya gore a re e be nyaka soul yaka, gore a re ge nkabe ka baka la gore ke nwele goba mohlomongwe ka baka la go se kwešiše, ke ile ka mmotša gore yes nka dumela gore nka mo fa se sengwe, gona gore ke be ke tlabe ke rekišitše soul yaka.
So this thing ile ya mo tshoša o re go tloga tšatši lene lewe kore a nama a tlogetse jwala completely nampile a sa ba tempted le ga teng o re and a ke thuta go rapela a thoma go ya kerekeng a ke thuta go rapela se felela gona moo story sa gage. And then ga a bolela ore story se gore ke se bolele ke se share le batho ke ka baka la gore ke dilo tse le gore gona batho le ba kgona go bona dilo tša mohuto nowe kudu batho ba na le spiritual calling goba le batho le gore ga ba kgone go bona dilo tša mohuto oo go tlo motsa re ke bone 1 2 3 motho la ka se o believe ba batla bona ka re wa gafa. So a bolela a re the reason why a bolela ka story se ke ntse la re a tsebiše batho gore gantši tsona di-negative energies goba tsona di-demons di tla mo go rena nako tse di bona re desperate and ka nako nka e tla mo go wena e tla jale ka motho a kere e no ba motho le o tla go wena wa tsa wa o tshegiša o ba ka re motho wa go rata e ka ba motho le wa mo tseba e ka motho le wa mo tsebe a ke nako tse ngwe ga motho le wa mo tseba these things di-demons di rata go possessa batho ba bangwe goba re se ka šomiša possess di rata go attacha to batho ba bangwe so go tlo motho maybe go na le a dark thing e ka e dirago akere so nthwela ka la re motho na le a dark thing e ka e dirago e kgonne go attacha mo go yena ebile e mo diriša le tse dingwe le go feta gore ya mmerekela e mo direla mmereko motho o direla yona nthwela lona lefifilila o dira yona dimonela mmereko so e kgona go mo roma mo mo romang gona goba le yona e kgona go tla ya jaaka re gantši di a shape shift e ka kgona go tša sebopego sa motho mongwe akere maybe ke motho sa motseng ke motho a tlhokofetse e kgona go tša sebopego sa gage e tla mo go wena ke motho o mo botsana o apere sutu motho la o bolela ka mokgwa bolelang ka gona le wena ga botsana fela ga boleta and motho ke motho re o ikemišetse go go thuša wena o nagana re motho ke wa o thuša ya ba e leng gore ke gona o sell your soul to the devil. Devil goba demon e ka se kgone go tšea soul ya gago without your permission so ka mehla gore e tšee soul ya gago ke ge wena o e file permission and ge e tla go wena kore e nyaka soul ya gago e nyaka go reka soul ya gago e tloga e bolela ga botsana fela gore nka bo thuša ka 1 2 3 1 2 3 mara wena o swanetše o saene mo o swanetše o ntumelele o nrekišetše soul eo ya gago ke nto e fela e ke nyakang ka bophelo ba gago wena o tlo bona ka re ke nto e nnyane wa nana mahuma lefase a e le gore motho la o tshepiša goba selo sela se o tshepiša ona wa nana gore mathata ka fedile ke tla ba le tšhelete ke tla phela bophelo bo botse only to find out gore bophelo bo botse o tla ba le yona go se no fetša go saena gantši ba re ba saena ka blood so go saena contract ya gona gore gore o swanetše o tšee something na letse o ke tlhabe mo monaneng then madi a tlo wela fase a rothela fase then o saenile ka nako ngwe as long as o ka bolela ka monomo wa gago wa dumela gore ee nka o rekišetša then le go se o tshware nalete o tlo no bona setse something o petile ke something mo ke monaneng and then madi a tswa madi a rothela fase then gore gore o saenile o feditše and once fela o saenile o tsebe gore mathata kona a thomile ka bophelo ba gago ditšhelete tšela o tla ba le tšona mara o ka se ipsine ka tšona o ka no thoma ka re wa ipsina dikgwedi tše mmalwa mara o tlo patela ga bohloko mo e le gore o tla ke tshola mo e le gore o tlo kgwetša ebile o sa duma le go phela o potsa gore tsa keng o ka re nka no tloga mo lefaseng because dilo tšela go setse o rekišitše soul ya gago a go easy gore o itšee back o e rekišitše go o tsene go tswa a go kgonagale o tla tsamaya le dikereke ka moka o tsena ka moitšwa ka mokhwi o kgopela ba o rapelela mara go sa loke selo and-e le o ka wiša gore o ka re o ka kgwa o ikhutše tseba gore go hwile ebile ga o yo ikhutša it's going to be worse ke mo e leng gore nampile demon ele e kgona go šomiša spirit sela sa go gabotse e kgona go dira dilo tše dimpe ka sona e attack batho ba bangwe ka sona jwale le jwalo gore o tlo no ba spirit se le gore se tlaišegile mo bophelong spirit se le gore ga se na khutšo se le gore se phela ka re ga mollo se a swa tšatši ka tšatši so ke sona story sa Mr. X a lemoša batho gore
lebelela gore na o botsa bomang taba tša gago, o se kane kopana le motho wa thoma o mmotsa tša bophelo ba gago, he nna ke a sokola, he nna 1 2 3 4 5 ga o tsebe na o botsa bomang. Nako nkgo tšele gore o botsa bona batho bana baowe e ka ba lizard people ba gašo ke tlo dira ke sa le busy ka di-research tšaka di-investigation tšaka ka di-lizard people ke tlo le botsa kudu ka bona le se ka fela pelo. I know gore last re boletše ka the Anunnaki ga se re fetše, and then le tlo nompha le se ka fela pelo le gatee. Negative energy di re affecta in so many ways. Gantši go setse e le gore o tla ka dilo tše di botse o botsa batho o ba phafoša o ba bula mahlo go na le di-forces tše e le gore ga di rate, and then they will make sure ya gore di o thibe molomo. They will make sure ya gore go swantse o dire mmereko owe o no kwa e ba ka mokgwa mongwe o postpona mmele o lapa go ba go tswelela something se e le gore ke emergency o swantse o sa attende yela o e bela ka morago ka mehla o swantse o e dire jwale le jwale. So le se ke la fela pelo ke kone gopela re le iketle ga ke sa poste le no tseba one gore a go berekege, and then ke postile re tlo no re re a leboga modimo ka mokgonowe. So ke ka mokgwa o leng ka gona, and then dilo tsela kore e bentšhela gore o se ka kgotsa o botsa everyone mathata a gago, o le ipotsa gore ka moka na re na le mathata, and modimo o mphile botlhale o mphile monagano gore ga mathata a fitlhile ke kgone go tseba go nna fase ka rarolla. It's okay go kgopela go botsa batho ba bangwe ka nako ba re o se ka tšea mathata o a bea ka mo pelong a tla go imela mo e le gore a tla causetša malwetse wa ba tshwara ke di-depression wa bona na o ke polaya. It's okay to share, but lebelela rona o share le bomang, o se kane kopana le motho pateng o sa mo tsebe wa nama wa re jaaka šitše tšona motho ga o mo tsebe, ga o tsona o rapela modimo o mo feng, ga o tsona o rapela eng, ga o tsona o dira eng, ga o tsona o practice eng. O no tšea lena dikgang ka mokgone wa motša taba tša gago ya ba re kona o butše mabati ka lapeng nago o buletše meleko ka ra lapa la gago. So e ba careful o ka pele tša dikgang tše di simple o se ka bolela tša bophelo ba gago tše di sensitive tše di personal. And o seke wa re go na le mathata a ditšhelete wa kgotse le gore mafelelong kore temptation ya tla, temptation e tlo tla ka tsela tša go fapana, so o be sure and o be careful ya gore ga o be tempted. And then go bohlokwa gore re ke thute go ke protector go tšwe go le mosegare, o tsebe ga re ke protective from bathakati fela kore ka lebelela batho gantši re concentrate too much ka mola bao ba le ba go seleka, ra lebala gore kana batho ba le ba go seleka ba berekela mang, ra lebala gore kana go na le mmušo wa lefifi. So go ke protector every day during the day le bošego go robala o ke protector from bathakati, o ke protector from anything demonic, o ke protector tšona di-entities, di-poltergeist, di-evil spirits ke di wela under mmušo wa lefifi, di wela under demons. So o ke protector from dilo tša mohuta nowe. So go bohlokwa gore le ge motse o thekgile fela o šomiša letswela la grof la thuša when coming to bathakati le ile gore le ka senapela o thuša 100%, a le nyako o rile go lona fela thekga motse wa gago le wena e ba gabotse mo mmeleng ke tlhapiše goba ya moka ya gona ba o tlhapiše and then ba o protecte mo mmeleng wa gago, ene ke protecte lapa la gago from any evil spirit di se ka tša tsenang ka lapeng la gago. Ga di ka tsena ga go easy gore di tšwe, ga di ka tsena dilo di a hlakahlakana malwetse a ba gona gore bophelo bo sa ba gona ka lapeng, ene ge di tsene gore di tšwe ke mmereko. And nako ngwe ebile a kgotse le gore batho ba ile gore ba kgona go ntšha tša mohuto ebile a kgone tsa gorena o ka ba kry-a kae ga naga. So gore di tšwe dilo tšela go na le batho ba ile gore swantse ba bitša batho gore ba trainilwe go ntšha dilo tša mohuto nou, ka nako ngwe ebile le bona ba leka go di ntšha mara ba palelwa ba feletša ba etswa ba tšhaba ba go botse gore wa tsa re keng, the best thing o di tšwa o sepele o tla kgwetša o sepela, ene go etswa fela o sepela ebile le gantši le diaparo a banke ba di tšea goba ba ka no tšea tše di-few. Motho ona ga etswa sepela a tšhaba motse wa gage le curtain le eng le lepola le teaspoon ga a tšee selo ka re nthwela e ka ke a toucha go yengwe ya diphatla tša gage ya mošala morago. So re se ke ra kore ra dira dilo tše le gore di ka tsentšha
mošo anything to do with lefifi ka malapeng a rena. Se seng gape wa bona ya tla taba, but then ya thoma ya ntšhabela, ntho ya botlhokwa ke santse ke bolele ya thoma ya tšhaba. So ke be ke sa bolela ka ke protector ka letswai lela, and then o kare every day bošego wa no gašanyana ka moka ka moreng ya gago, ka mo dikakamore le ka mo ntlong, le go protector the whole family. Letswai lela la protector from negative energies, from evil spirits, from any entities, from any poltergeist. Le ke lore la protector but not 100%. So but o fela o le šomiša gore o be safe. Ene phela ka thapelo, rapela, bolela le modimo wa gago, bolela le mangwele a gago gore le bona ba kgone go protecta. Bolela le badimo ba gago ba ba le go mo leseding gore le bona ba kgone go go lwela spiritually. Ge dilo tšeo di tla ka lapeng la gago, badimo ba kgone go lwa le tšona, ba kgone go di koba, ba kgone go di fenya. Ke a leboga.